Ilega Jiwan Solima Kamo channel na wa n'wina mi ri na wa n'wina the one and only Jiwan Solima Kamo namuntlha ni ri na muyeni la va ri Xihadyani. Xihadyani mi ngo byela vanhu lavawani ku mavito ma n'wina ma mampela hi n'wina manene mi huma kwihi? Okay, Xihadyani xi tswariwe ka Nkozani. Mavito yo helela Xihadyani i Happy Ntsako Baloyi lama nga le pasini. Happy Ntsako Baloyi. Se lera Xihadyani ri ta ri huma kwihi? Xihadyani munhu la nga kula kha hlupheka, so ku ze ni ti nyike vito leri i ku minkama yo tala a ni file ngaku no va xiharhi. Okay. So ve ni ti byela ku ri you know what, hi ku ni kule ku ri hava swo karhi kaya mutini, so swi ni endla ku ri ni ti byela ku ri yini ya no va xiharhi, no hanya ku fana na xiharhi. Okay. So ve entirhweni ni rhandza ku ni ri tirhisa tikhampani leti a ni tirha ka tona ni ri tirhisa ku ri hi mi Xihadyani. Okay. Xihadyani i muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga, mo ni swi vekisa sweswo. I ncini xi nga mi endla ku mi za mi decide ku mi ni lava ku va xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga? Okay, ku vula ntiyiso a ni nga ri ngopfungopfu ka swona. Okay. So leswi ni ngo hlangana na swona ku ri munghana wa mina a ku ri ni ngo i Jambatani. Okay. So kumeke ku khale khi hanya swin'we ni kha hi nga landzeli swa music. So ku va na siku rin'wana hi lo tshama ivi hi decide ku hi nghena studio. A ku ni nghena yi la ku ta twa voice va yi teka kuma ku hayi voice ya pfumela, mara ni nga ri ka swona ngopfu ni ku hayi ta swi vona. Yeah. Ivi sweswi kuma ku na Amo loyi ku nga n'wana wa Jambatani. Okay. Vito ra yena i Tino, van'wana va n'wi vitana Valentine. So ivi ku va yena nge hayi kusukela ka sweswiwani a hi vhele hi endla album, no na problem. Se tani n'wina loko mi nghena studio a ku pfumela ngopfu voice ku ri ku mi nga ri ka swona, se loko mi ta mi ri ka swona se mi swi twa ku voice ya pfumela, tinsimu ti ta ti kha ti huma kwihi ku se n'wi xa n'wi hi voice? Ku vula ntiyiso tinsimu a ni zangi ni tsala ni ri phepheni. Na ku swi endlisiwa ku yena a ni zangi ni swi tsala ni la ta hemba. Lexi xi nga humelela i ku loko instruments a yi ba mi kuma swilo se swi programiwile ka Cubase. Yeah. Loko se instruments a yi ba ku ta nghoma. Okay. A ni tshama na nghoma na yin'wana tsundzuku ni yi tsala. Yi ta ka n'wina? Yi ta ka mina. Mara matele ya yona ku fana na example nghoma ya Nkuzana. Loko yi ta ni lo fika ni ku ni twa instruments se yi biwile, a yi swi bile lexiwani producer wa mina. Yeah. Se a yi chayile. Ivi loko se ni faka voice ni ku ni lava ku ta vulavula hi Nkuzana. Se minkama yo tala loko no za ni ku Nkuzana swi vula ni ta landzelerisa ku Nkuzana ku humeleleni hi Nkuzana. Se ku fike laha ni nge te vhumani nghoma hi ya kaya ka Nkuzana, se ku va nghoma. Yeah. So obvious i heading liya. Okay. So ku ya phambeni i vhela i ku yini tiko ra ka hina ku humelele yini, a ni kule ka rona wa ri tivela ku ni hleke yini. So ve ni hlamusela ku i tiko ra ku rhula sweswo se swi vhela swi va nghoma ku ri ni sungule ku ndla nghoma as a xitori, so nghoma yin'wana na yin'wana ya mina yi va yi ri xitori. I xitori nyana. Yeah. Se ni byeleni lavani ne vanhu vo tala mi kuma ku loko va be ti-hit mi twa loko mi ti vutisa le dan'wini wa swo matani nga swi twi ku hit no hlamala loko hi huma vanhu va kha va hi rhandza ene mani nga laviyo a ni lava track 4 ma vo. Or din'wanyana loko hi huma hit ne di mi byela ku track 4 yi ya va hit, ivi himpela vanhu va fika va rhandza yona. N'wina ma titwa ku ku na hit ene hit yaleyo ne vanhu lava se mi nga va twa va commenta ka yona va layo liya n'wi mi lava ku yo kumbe va ti chuzeli ya vona? Loko vanhu va kha va nghena studio loko ni kha ni ri busy a va rhandza ni kule ku vava. Okay. I track man? Track number 2. Okay. Number 2. Yeah. Ni kule ku vava. So a va rhandza leswi ni swi hlamuserisaka swona ku ri ni kule hi makuwa ni kule hi. Mara ka mina hit a ku ri Slow Jam. Okay. Yeah, leyi ni byela ku hayi Slow Jam na xi rhandzi mara ku i track leyi ni nga ku loko ni yimbelela voice yi fika yi tshama exactly leswi ni swi lavisaka swona. I track number man Slow Jam lexi xa lexiwani ve ri ndhawu
Slow jam lexiwani I ku ka Nkosana. I track number 4. Aka CD. Track number 4 ka CD. Mata netwa yini engwina ne. Ekhale mkamu loko ni nghena studio se va ku voice ya mina eve ka slow jam voice ya mina masuze ngombe mi yimelela nga xiphasejana xitsongo ku endlela ku lava va nge se twa ku CD ngo interview wa twa voice leyi ipfumela ku yo va njhani na mi se na ku yitwa ayo va kahle ngopfu yo va unique un'wana na voice ya yena so voice ya mina yi na xibizana mara yo yimbelela ni kombela ku titwela hi nexe vumani ngoma ya kaya ka Nkosana ami vumi ngoma ya kaya ka Nkosana pfulani tindlela mina famba ni ya kaya ami pfuli tindlela mina muka ni ya kaya ni ku salani ni mina muka ni ya kaya i comment yana bana va nga ta za va nga hayi va yingise CD se va ka va tima risimu kwari din'wana nga tlhedi endla hit phela di mutlange ti instruments ehenhla ka voice ya le ya faka marito ma dyona se ni byeleni la loko se mi ta va mi jambatani va mi ringetini na Tino a mi zame sweswanga mi zama hi swona va hetelele va va koka album ya n'wina kumbe se mi ti endleli swa n'wina mo ka fuck tendese na swipa okay leswi nga humeleli ku ri CD yi ve yi humelerisiwa and mahumelelo ya yona I ku jambatana I kona as muhlaveri okay hi yena nge loko mina ku swi vava ngopfu mini kule ku vava ya ku ni kule hi makuwa mini kule ku vava so babe va ri kona ku fana na Tino I producer na wena wa hlavelela kwala se anguma ku va ri kona loko CD until ze ya hela okay I man role model ya n'wina ntwa mbalavula ngopfu hi jambatana mina role model ya mina I vanhu hinkwavo ani nge vuli ku ni na ri swa na music loko ko va Benny na chaya okay Post na chaya George Malek ku ri music hinkwawo hi ku angarhela ani na role model ni rhandza music wada leswi swi endlaka ku wena I twinga ku swi wrong mina ni teka leti ani that's why na mina loko ni chaya tingoma ni chaya tinsimu ni chaya singile the reason why ni ku ani lava singile hi mhaka ku ri ni la n'wana ti chuzela leyi nga right ngoma hi mhaka no chaya singile ka singile I ta fika kuma ku mini bachelor jam wena rhandza leti to cinisa a sportsweni so ni vela ni ku no sweswo ni nge endli so mina ka role model munhu un'wana na un'wana loyi a tikumaka wa ri kusuhana na mina a ri na ku seketela ni n'wi vitana hi role model okay la ka go reason mi nga nyika ya ku why mi nga bisingeli ne la ku hamba ni vula swona loko vanhu va ni vutisa ku why ni nga bisingeli I think reason ya xi sharp xi mochela henhla ngopfu mina vela ku tikuma ku mi ri ku am music in ka music ni ngo swi ya hi ti supporters okay loko ani leswi leswi ni ngo lo tswariwa ni kha ni ba swikotikoti or swithinani or ni nga kula ku fana na tin'wana tintambi ka ti yimbelela leswi ni ngo lo swi tlumba kunene a ka ndzanga ni swi lorha so loko the more vanhu va supporta hi ku ti CD ani xavisi ho nyika Monica mahala na printisa hi printisa CD hi nyika vanhu kahle ka tin'we mi bela vanhwanyana no mini bill kwala why phakwa kunene no the reason loko ndzi nyika vanhu ti CD I ku ni lava ku promote traditional okay loko mo hleketa kahle ndhavuko wun'wana na wun'wana nge pfuki u xave hi mali okay so ku va I lava u nga fi na wena I fane dominate mina ni munhu wo rhandza ku nyikela na nyikela so loko I ri munhu wo nyikela endla I fane ti kuma I va na party leyi tlangaka so party leyi la u ta yi tlanga ku ri ni va nyika music and then va nyika na mahala mara lava nga ta chargiwa la ku nghena ku ti manager ta mina ti event leswi swa ti event na yini swilo leswi swi organize wa ku mani ti manager so ani nghini helo mina ti manager ito ti nga ta lerisa Mavunda na Silas Mavunda na Nkhwashi va nga ta vula ku ri okay ku laveka endla so hi ku na mina ni le hansi ka vanhu van'wana futhi la ni manager okay ta vuya ka vona va lava ti manager ne ha ri la ka liya ya ku mo phaka vanhu ti CD
loko ni kha ni famba ne lomu aku fambeni ti-taxi rank ngopfungopfu a Joni ku va ku ri na vanhu lava va ku find your lost lover va hi phaka swiphephana va ku va endla swi swo tala ku swi va hi tindlela tin'wanyana ma va se swiphephana leswi a ndzi tshama ni vo munhu a xi hlaya ne a xi chela xikhwameni xa nyumisa loko a xi hlayanyana wa xi cukumeka mina ni hleketa ku reason i mhaka u xi kume mahala a mi hleketi ku swi endleka ti-cd ta n'wina hikuva va ti phaki mahala loko se mi famba ku ntiyiso swa hleketisisa changana mara mina a ni vi na xona ni na xilo lexiya xa believe leya ya ku guilty conscious yi ba n'winyi wa yona se loko sweswi wa munhu wa fika mi nyika xilo ri rhandza wena xi destroy loko i ri na i munhu wa right wa ku i na vuntwela or na ti-feelings na switwi so navusiku before i tlela loko ri ku wa review ta review ku ri mara mwisa loyi nyike sidini teka ncukumeta unless loko ri ku wa munhu wo rizima okay a hi tenika leya ti-manager a mi nge tirhi hi tona ti mi album ya n'wina yi sungule ku kumeka rini a ku ri ti-18 from ti-18 yi ve late yi hume late ti-18 ta January yi sungule yina hi humese hi ti-18 ta December ivi sungulaka ku va yi kumeka kahle no hi ti-18 sa hi ri na yona okay a hi ri na yona cause ni sungule ku nyiketela ti-CD endzhaku ka loko ti-manager ti-printisile ivi ni sungula ku loko va nyiketa bokisi ni famba nyiketa van'wana na van'wana okay ya ni lava ku ta ka yona liya ya ti-manager na swi twisisa ku ti tirha ngopfu ka timhaka ta ku ti mi organizela ka swa manager leswi swi khumbaka na swa ti-event na swilo hinkwaswo ne mara tona ti ri yini laha ka ku a ni n'wina mi munhu wa ku nikela loko mi nikela ti-CD vove ri yini loko ku ri ku a ni swi endleka mi kuma ku va hi vanhu va ku nikela vo ene va kha va lahlekeliwa loko mi kha n'we mi nikela xikwembu minkama yo tala xi kota ku yisa laha swilo swi fambaka right okay so unfortunately ni kumeke na mina ni va na luck leya ra ku xikwembu xi nyika vanhu lava va tirhaka ku nyikela so ti-managers tona hi self va ri vambirhi i vanhu lava va nyikelaka swilo ti-wheelchair na swilo swa xikolo ende i ti-motivation leti nga endlaku na mina ni tikuma ku ri ni ku ni ta tirha na vona na mi twisisi ku na munhu a nga ku hi voneni sweswiwani a nga yi tivi album ya n'wina mi nga n'wi byela ku yini marito ma n'wina ya ku hetelela ya ku munhu loyi a nga yi tivi ku album a navela ku yi twa ku yi khome yini album leswi nga swi khoma yi khome vutomi bya munhu un'wana na un'wana ku va munhu loko a nga kulangi ku vava se loko i zi ku ni kule ku vava ma kona man'wana me le bandzeni ti kule ti kumaka voko ri mina te ni kule na ngoma ya vula ku ni kule hi tinjiya te ni kule hi tinjiya na majenje so i ti-track leti loko i ti chayisa na wena ti nga ta ku khumba ku na ti-track leti ta ku khumba ku fana na ku ni kule ku vava na ti-track leti ta ku wa mbilu so obviously loko i khibatela i ti-track leti ti supportaku fana leya wa mbilu i supportaku hi nga na nsati wa wena tshama na munhu wa wena hikuva swa fana leswi swi kumaka handle ta swi kuma na le kwini leswi kumaka ndlwini ta swi kuma na le handle mara leswi i nga ti langela swona tshama na leswi nga ti langela swona Xihadyani ni khensi ngopfu nkarhi wa n'wina mara ni na xivutiso xin'wana ni tsakelaku ku mi nga suki ni nga mi vutisanga xona mabifa vanhu ano vula tinqambi kuloni no vula vanhu like makhelwani tichomi ni dyondza xi xin'wana dasa ni ku kombisa ni ngo ku hlupheka swa pfuna okay hi nga swi voni ku fana mara ku hlupheka mi swi ni pfunile swi endle ku ni kota ku ni vona munhu un'wana na un'wana as a ri munhu wa kahle so ku bifa ni swi vule na le ka radio loko a ni nge pfuki ni bifile loko munhu a ni bifa a ni nge tlheriseli hi leswi swi n'wi pfunaka yena ende wa swi tiva ku ri swi n'wi pfuna hi yini hikuva loko se sungula ku bifa mina i la ta tiva ku na koropa laha ni koropaka kona wena na task yikulu ya ku busy le ku laviseni ka history ya mina mi le ku tindleleni swa mina wena swi ta ku endla swilo swa wena swi nge fambi hikuva i busy laha ku bifana na mina so mina hambi wo ni bifa ka hi 20 ni nge respond mara mina hi vumina ni nge pfuki ni bife munhu fana na album leyi
yi clean na makhelwana wa mina ku halo ya nga ta a nga fika a ku n'wi nyika CD ya ku a ni yi lava ni va nyike ti-CD va fika va chaya va tlhela va vuya va ku CD ya wena yi kahle ku ri a yi na xigego yi vulavula na ku loko i chaya CD chayela leswi hi vutomi bya wena swi ta ku antswela than ku va yi chaya hi munhu un'wana ni ku ni vone makamu a ri kwinikwini ku ri a swilo swi involvaku mina loko i lava ku humelela i ku dyondza ku ri i nga bifi munhu hi ku swi ku nyika task leyikulu yo leha hi mhaka u tikumi kindline i endla research instead ya ku wena endla business or nghenisa mali or i xavisa matamatisi i busy na ku endla research hi munhu un'wana loyi yena nga ta ka a nga vuya ku nyika 10 rand hi mfumo ni bife kahle lembe leri khoma 10 rand nona mi twisisa ni kombela un'wana na un'wana laha lava ku CD ya Xihadyani a commenta kwala hansi va ta hlaya ti-comments ta n'wina hinkwenu va mi phaketela tona mi swi twini ku ti-CD i mahala G1 Solimaka mi vito ra channel G1 Solimaka mi vito ra present you can see it inkomu